Pökin sangülerim siken yola tsamdishu pögaluni don gyada shipshe sum rabne medel penda dumbe tsebage ta chiluni don chudu le daw gube tsebago sapasang gilerim na tu tunda di nangi pöden da tewe keche netsu ka chogdu gi sibishu yin Jino Khonsa Kyamgwe Chimbucho Europe Kuidu Zetin Gyongche Du Sammingma Ni Shuga Ni Chibgyu Gyangbata Kanyi Salhabi Ni Europe Kui Belgium Gigasa Brussels Du Shabso Dewa Koyo Bache Kazan Sapubi Ni Geji Pyodun Gyabgyo Tsogbe Tsogshen Teng Dunba Unje Zegwe To Ushu Gi Tsogja Watsola Galup Zedu Khonsa Kyamgwe Chimbucho Ki Tsogja Watsola Kanyi Ki Tuke Tamcha Sumbuta Pyogi Chepsi Lamlu Dishin Manzo Lamsan Du Gyuna Zebe Gyurim Ngoje Ta Pyogi Kuryu Da Rikshuni Pyemi Zammase Zamling Jila Pembadube Nuba Yodab Chöke Lemin Lamadebe Tsangme Sungyop Chigyu Kechenbu Yinbe Gola Galope Yobre Deshin Pyogi Tabzo Deshin Tseme Shibe Tone Yimbata Ume Lamgi Siju Ni Nimen Gi Siju Shi Yinbe Tsogja Wa Gyari Tsuyongwe Kyan Gyam Mirik Shenyun Jenta Manso Chola Tedar Kodo Begoebe Galope Yobre Khonsa Kyamgwe Chimbucho Ki Tsogja Watsola Pyodun La Dungsem Nyamge Tone Ter Jarwar Ngaju Zedu Those people who showing genuine concern of Tibet, I don't think it's not only the 6 million human beings' sort of right or interest. I think many of you, I think really feel the essence of Tibetan Buddhist culture, culture of peace, culture of non-violence, culture of compassion. That we need. Whole world need that. So I always consider, firstly, you see, I'm human being. As a human being, I believe entire 7 billion human beings, each one have the responsibility to think, to make effort to bring compassionate world. We will not achieve next year or next decade. But we have to work, we have to start our effort now. Then I think within this century, our world could be more peaceful, more compassionate. Terine Sanima Par Nimusum Girin, Europe Sem the So Sobe Kutikdar, Bozar Guzetine Kantu, Sem the Sobe Toleng Sondur, Nubata, Jegon Ki Jushi Tola, Chele Kebata, Tsiriba, Benjo Ribawata, Chulu Minaso the Lendo Toleng Zekuta, Sane Mansola, Jigden Quinkabki, Gengul Kola, Galup Zekusoki Zejatu. Brussels Kusap Tunchu, Tashipinzola, Gi, Khonsa Kyamgwe Chimbuchoki, Tengdir, Sanesu, Tabar Zetin Chiganta, Mutu, Zeja Chiyo Kola Sonde. Jormuche Kazin in the Goethe to Shogi and Brussels Namdan, La Munich Juge, Chikuna, Namdan, any chick, Kundu, any problem, the Matera, Chikuna, Dekabla, any Sanet, any Gandepodan, some to any Sanelta, send the socks. Son the Kodish any Kenzi number, any Namdan shoes, DJ Pave, Jongala, any producer of baby Mosming of the house, any Rose Chema, the sure, but Yassing touch, Nelly Sagishu, Dining at the Rinken, your Marugunga social break, Kesa, show get any potential of a son to come them, but the Unzuki. Lego Tola Kundu so Chigananchen, Dig of the Nich Kalonanging Chela, Nkunsi John Redagana Shingi, Sane and the Flemish, Trezog, also Mr. Jan Pullman, Mr. Prada, Adagana Shingi, Henry Molossi, any Thomas Mann, Chever and Kundu number Kalonan, Jella Jordan, but Chikalo, Sergeant now, right? Nimbujabla and the chick Brussels Petition Chevek and EU Tail Legic Car Chita, Daganashing Belgium and its immigration Legunki Leg, Mr. Frederick Rosemont,
Sakana Singoma Belgium ki any Shungzaba Surba Jaganaure. Three shoke ni Zerim di Sem the Soul Zerim Unzonayre Dilla any mixeg and Serik Pare Sangori Sakana Shingi Chobare Minda Nazoki Nimani the Chegagi Mi Chebani Soshis and Sojung Kangak Stola. Chagwe Cheveki let him subject to and there any mixeg Cheven Lane energy me paying a chicken just here, but that's actually. Tene tseba chungni ni konsa cho France chibgyu gi gesa Paris ta Tonker Strasbourg chegina tseba chobge par zetin khaji gyongja do Sadawe ni amaterisa thamba chola ishu kechen thambe tsene phewar konsa gemgu chimbu choki thu geso chembe thone ishu geze tsuma chebe chentho tu chamji sungting shi zeyebre Konsa gemgu chimbu choki amaterisa thamba khongki kurze shibu ring jo miri chita lakba tu goingyap chebe nyamta ubo namla chamgyo nawe zesa la yirang aju yoba ka zeshin talen thamba khongla ishu kechen thambe tsene phewar khani thu geso chimbu chungwa ka zeyebre Nyajar Italy Vatican Tonkeru Mangso Tizukewa Dunzom ki Usu Ishu la chen Pope Francis Choki Chopa Amaterisa Thamba Tingi la Ishu Kechen Thambe Tsene Puna Yobare Gyagagi Mise Imba Amaterisa Thamba Tingi Chiluchikdong Gubgya Dunju Tungulu Nobe Shede Singda Sheken Imba Ta Chikdong Gubgya Gubchu Kobdun Lor Kongda Geju Kebdun Tola Gyagagi Tonker Kolkate Nala Gombazo Yobare Kasan geji pödön gyabgyo sobe sojen teng dünbe unje zegoy to konsa gemgoy chimbu chogi übe kunjun zovur Flemish chogi tsogzo gushab John Beaumont chota Europe chozo pödön gyabgyo sobe tsogzo gushab Thomas Mann ta Europe benjo da chizo tsogjongi tsogzo surba gushab Henry Melosi Europe chozo gi domi topdan tsogjongi tsogshön ta chizi ledön tsogjongi tsomi gushab Kristen Den Preda Jeta Pimi Digzogi Sigon Kewalosan Singi Cho Jegi Sungshe Nandu. Europe Choso Pedun Gyabgyo Sobe Sogzo Gushab Thomas Mann Gi Tsamji Sungshe Nawe Gapsu Tsongdu Dini Pedun Gyabgyo Watsola Pögine to Kudur Changshi Chese Dengja Yakshu Shita Gyana Shungla Talen Chugu Kokab Sangbushi Gyan Yimba Sungdu. Bende Sigo Chogi Talen Gi Tsongdu Dina Genshun Tarsum Tsang Yodab Nisum Gi Ringla Gembe Namjo Ta Shunbe Semgar Nyamdeb Gi Tone Tsongdu Tönda Dembashi Yongwe Tone Lu Chuta Tru Lagi Ring Gyana Shungi Dugzubo Nebe Pömitsu Ngondo Ta Rewa Gongtube Dumbachigi Yoche Ta Talen Pödön Gyabgyor Wat Söngöne Gyana Shungla Pögi Nedön Te Shibe Chömögi Lamne Segoebe Tula Pabyobe Talen Sebushi Tegoba Re Che Sungdu Tana Shin Sigo Choki Pöna Ralu Mesegi Tsönbe Zara Neda Jigola Ngojonadu. Hence, given this reality in Tibet, a grim reality in Tibet, every 3 years, and this is being the 7th, we meet together so that we share ideas, we brainstorm, we strategize, and come out with a plan how to make middle way policy a success. Middle way policy is the right policy, envisioned by His Holiness Dalai Lama, unanimously adopted by the Tibetan Parliament, and we have our Honorable Speaker in this chamber as well. And we have to make it happen that the envoys of His Holiness Dalai Lama talk to the Chinese government representative and we find a peaceful solution for the Tibetan people. Nisum gi Sojen di to zamling ge kap kha ngabju ne soja wa nigyang ngabju jari bare Sojen to zo pyeonang gi jomi topdan ne da ta geji na pyeodön shudu da legui pe cho so to la kodu ta kewang kha gi pyogi koryu ta chepsi ne bab jomi topdan ne da so gi to la tamshi nangyu lerimya do Salhagbe gomo kuri sojon ne soja wa chola nelen gi sodön shi de bishu yobare sodön te to pimitik zogi sigyon cho ki pepsu sungshe ta sanne pöri chobe rikshun tabdön ya nandu pimitik zogi bende churi galu yuto kama gele cho deradun ta solan pönshi monkor jesu pögi chugyu khagi ulan number chamshu jecha ta sanne gwende khaji la nesi nashin bare
Sadawe ni kalun cho ki khuri tembe soshin pe sagya thakti rimbucher jecha da je tege gwende khachi tu nesi nawata tene sam mingma ni solan phunshi su shagar tembe nga da gyabje miri tinji rimbuche chola tinshu dyubashi degbu shu ba tha tege sanne gwemba khatu nesi na yo ba je Kasanda Tiring Mongor to Shaser Tembe Soje, Gabjigande Tirimbuche Chota, Sharba Chujirimbuche Chot Namni La, Tamshu Jechata, Teshin Gwende Kasu, Nezik Nangatu. Tunda Dina Pumi Digzuki Nansi Kalun Kolatan Sonam Dobge Chot, Denjong Ngadi Shungi Chikab Zingyong Genzin, Jam Rinchen Wamuchota, Jete Nande, Gaga U Shungi Tembe Nawe, Zenju, Pumir, Tungen, Jojo Chechoki, Siju, Chilu Nidong, Jushi Sheba, Denjong Ngade Na, Kangyo Ngusu Lagdar Yomata, Gaga U Shungi Rabang La Pumi Shija Gu Galam Gage Nangchar Yobate, Shija La Tobo Mebetone, Lamcho Shenshi Titab Yombe Bugu Shu Yobaje. Ngade chikep zingyong genzin choki ngade shune dejong ku ne de peminam la sigdo ta siju teni lagdar chegu tati da dumba yoko songdo kando sane pheri choba kha tu ne kalön chola phegi sodren kando susi khori shubata teje su choba kha gi genzin da nyamdu chongdu ya chona do kalön chogi rabang la phimi shisha su nyamde lokho chochen teng churube unje jego thola kunjun zobor phepshu na yobaje Yasadawi ni pyodan Teben Domi Topdan Dedu Kangi Tsomi Namba Shuga du Tsamsi Data Chidi Lakwatsirin Tenden Tsokhan tu Sargwe Lenzo Shi Gonso Na Yobare. Dedu Kante Tsomi Ni Teben Choso Tumi Imbare. Sargwe Lenzo Te To Teben Turabgi Topshu Tsokba New Power Party Yi Choso Tumi Kusha Freddy Lim Ta Teben Mangzo Yarden Tsokbe Choso Tumi Jamkola Si Yodaka Niki Konsacho Teben du Denshu Nang Yogor Ta Yute Choso Suya Chibgyu Kyantube Rewa Yoba Sungdo. Dana Shin Teben Choso Nang tu Sane Pumisola Gyabgyo Ki Timcha To Toleng Cheshin Yoba Ta Teben Pyoso Lekhon Meb Sugu Sogi Tela Bezun Cheshin Yogor Sung Yoba Re. Sargwel Henzo Teto Pumima Chitu Sirin Hamulata Chitu Losan Tabala Nigya Peto. Pyodan Teben Domi Topdan Detu Kan Di Gu Pumima Chitu Henzo Ta Teben Choso Tumi War Delam Sandu Tane Maon Legu Shuk Chewa Petapsu Bezun Nanguredo. Dedu Kangi Tsomi Namba Konsakem Gwechimbucho Ki Jekar Jawata Pumi Jigzu Ki Bende Sikyon Shota Bende Pumima Chitu Tsoksu Tebucho Pebe Shungje Mayimbe Tsokba Kaki Kusab Sota Ya Jete Na Yobamase Pumima Chitu Lenkane Tsomi Sola Nelenki Soydun Shikyan Digbu Shudo. Kapter Pande Pumima Chitu Tsoksu Tebucho Ta Bende Sikyon Cho Chitu Gyule Kaji Tsokdung Da Chungba Namni Je Nyamshu Nande Pensu Gongsu Jere Na Yobare. Dana Shin Tsomi Khaji Gi Sishu Watsola Dedu Kanki Ledon Nacho Sogi Kola Sungshe Na Yobare. Pyoda Teben Domi Topdan Dedu Kani Teben Du Yobe Shungje Mayimbe Tsokba Shi Imbata Tsokba Te Na Puri Da Geri Chizo Legui Wata Tolob Gi Lobyon Chemo Tsomba Bota Gyuze Wa Timsu Wa Lokchu So Yobata Tsokba Te Lodar Pumi Rawan Gela Sungzi Da De Pyoda Teben Ki Domi Nedon Tola Geji Tona Leptapsu Legui Benangdo. Yasadawi ni Gyaga Changcho Himachal Ngade Na Denshi Chebe Bir Pyokam Sushi Tsokba Unyene Miloshibu Ngabchu Kobe Tuden Sungzi Zego Tso Yobare. Zego To Kunjun Zobo Ngade Choso Ki Tsomi Kishori Lalta Sisab Benjo Kalun Kama Ishi Cho Mixi Kunjun Tu Chitu Tsotso Kempo Sunam Tempe Cho Ta Shenya Chitu Tsoshuen Da Chitu Gyule Namba Nangsi Chungchi Letsab Gwende Kaki Tenda Lama Namba Ta Deshi Ngade Mimang Ki Tumita Gyaga Sane Lekhon Kaki Geche Minaka So Kyo Mida Chikdong Abgya Gebe Nyamshu Na Yobare. Rasal Habi Ni Gyaga Changsha Kuki Tenin Lobta Kaki Riglam Dunzom Teshin Chukti Do. Chukdom Zegoy Kunjun Zowur Kapu Sane Kunzi Pasan Chonjo Lat Ki Ube Sane Nilob Ki Lobjita Sonada Sane Kunzi Lekhon Ki Detuba Sane Nyamje Tsoso So Pe Yobare. Tseba Jigni Kuzu Nawe Riglam Dunzom Di Unje Zegoy Thola Kunjun Zowur Pimi Jigzu Shiri Lekhon Ki Chungsab Kama Sengela Chebe Na Yobare. Tengdi Riglam Dunzom Na Peyu Kuiki Pebe Lobta Tuta Changsha Kuiki Lobta Dunje Kyun Lobta Ka Chusum Ki Lobtuta Tadub Gegen Niti Nangen Gegen Che Kyun Dom Gelobtang Gyada Ni Jayobare. Sagodi Pödön da Tebe Sangyu Chokdu Sigbishu Simba Yin Pödön Sangyu Shibta Tibet Sa Nerta Pöza Asia Shizang Tre Ca Org Chebe Tazik Tezo Ton Sigiyo Shamla Taramsale Namshungwenda Ta Menzikan Ki Tseja Sangin Ki Lotu Sirona.
표기 인디 생겨요라 섬리 뜻이 들려주고도 첩직 변다 듬비 체고다 진도구비 체주 레사 뱀바 런로다 거네 중저 산이 중저 상바예베 가전 레더를 군조 채나 상바예 변나 영룹다 영구 채바다 이양가 담바 런골롱디 더저 줘봐 체룹 채바 하간다 때 사신 채바 강바사야 군조 채바 강비 멍시 띵와 강바 사바르 보와다 김장 사두소 사간소 녀종 채바다 균노 출렘바 유다 강비 민도와 젤라 상와예 이나야 디니 시기는 그 신비체 geleta 뜨메리 남겨메 도제체 편다드미 체 주다 진도구비 체 주지 레사니마 런로 다가는 중르 메주 중르 녜바 마세 지 남고 케비 레데 케제리 군주 체요는 녜베 남겨메 벤나 하소다 룽디 tarjo 조바 로발lum니 군주 체바 럽중기 돈바슈와 구송도데 사신 체바 변소 권내 고샤 체바 권내기 민도와 총례기의 군주 체바 바마 동네소 청시 땡데 체바라 소바 레던소 체바 케진베르 군주 남겨메베 공자 용하슈 도제체